E re ke tšee sebaka se ka moya wa boikokobetšo wa lerato ke dumediše batheletši ka moka ba Thobela FM go tšwa kgole le kgauswi ke Mmatasejwane Seramakgwakgwa ke be le go nageng ya ga Dikgale ga Kgoši Dikgale Kgoši e Mpušang ka gola ke ngwana wa bobedi ka lapeng la Simon le Sophie ba nkgodiša ka lerato le boikokobetšo ke wa bobedi ka gare ga bana ba 8 le ge e le gore batswadi ba rena ba ile go re togela ka nakwane ewe ra no šala re swarane bjala ka bana ba motho ge ke bolela ga bjale re šetše re 7 re togetše ke sesia le tee bophelo bo gare bo tšwela pele mogau o sa re bolokile bjala ka bana ba motho nke re lebelele Johannes kore go iphelela pele mo bophelong le go nyaka go ipona ona le masheleng a leng gore a o tsebe gore a tšwelela kae o ile a mangwe o tseba gabotse gore wa khwetša ka mokgwa e leng gore ga se wa maleba se se go dirile gore o feletse o itshola mafelelong ke bo mang ba o ka no se ba bale ka maina o kopane le batho go mela gore ana wa feletša o tsena ka gare ga bosenyi nke gore hlalosetša gore go diregileng wa tseba mo bophelong ntho e ke e lemogileng ke rata go tsebiša batheletši gore ge o ye motho o swantše o ke tsebe kudu ntho e leng gore e bjale ka batho re ba kgole le yona goba a re ye le thoko ke our spirituality bjale ka batho ge o ka ba le spirituality wa e tseba lo tseba gore ke wena mang ebile o ka se nyake gore o kwe ka motho o mongwe o ta tseba go ikemela bjale ka motho nna ke ile ka ipona ke lathega ke ka gare ga lesufi ka ikamaganya le batho ba sa swanela ka nakwane ewe mara segolo thata se e le gore ke ile ka ipona bjale ka motho ke gore ke bone gore go boima go phela le batho ba e le gore a ba tsebe gore na bophelo ke eng ene ge o ka utautega wa se ke tsebe bano go iša lesufing go felletša o tsena ka gare ga meleko wa felletša o felela nto leswiswi bjale ka ge go ile go aba bjale le go nna ka ipona ke ka gare ga nto leswiswi for mengwaga e metelele ka go rata dilo tša batho segolo thata ke gore ge o e motho o swantše o ke tsebe o ke perekele o tsebe gore ge wena o bereka e wena mošomi o ta kgona go ikemela tše ka moka tšeo di ratang o ta di fithelela ge o kgona go itirela Johannes batho ba bantši ge ba ya kgolegong ba re ke utswitše ba re ke bolaile wena ba re o dirile le nna go no ba bjala ba ile ba re ke utswitše ebile ke bolaile ebile ke haetšekile ebile ke humano ka dithunya ebile ke humano ka dikolo le nna ke rialo ke re ba re ke bjalo okay ba re ye go išitše kgolegong mengwaga e mekae ke ile ka ipona ke ka gare ga 18 years in prison ke gore gabotse ke sentencitšwe 4 years ya go humanwa ka sethunya sa go sebe molaong ka sentiwa 2 years ya go humanwa ka dibulete tša go sebe molaong ka ba ka sentenciwa 12 years ya robbery ka sentenciwa gabedi 18 years ya murder ka mathatsi di-sentence tše ka moka di ile tša sepela go tee tšatši ya ke 18 years tša tsamaya concurrently go ara gore ke swanela ke go serva 18 years in prison o dirile mengwaga yeo ka moka e lesomeswai ka moka mengwaga e ke feleleditšeng ke e seba ka lebaka la parola go togela e sa le ke swarwa ka yona nako eue ke feleleditše ke e seba ye 13 ka gore ke sebile go toga ka 2006 a e sa le ke swarwa a ke aka ka humana baili ke be ke seka ke ka gare ga kgolego go fitlhelwa ebile ke išiwa high court ka ntle le baili go ba go fitlhelwa ebile ke yo a tholwa ka 2009 mengwaga e ka moka ba ile ba no re ge ba serva sentence ba ntšha ka tholo ba e lebelela ba e ela thoko ba no ba lekwele bothoko ka fiwa 18 years mara all in all ke servile 13 years in prison ge ba šalla ba gore ba go latlhela kgolego mengwaga e lesomeseswai o ya ye lesometharo fela o bona le mengwaga mekae ka nako eue gabotse nka re ke be ke sadio ba moswa mane nka re ke be ke 27 to 28 somewhere gana moo o nagana o ka re gatelelo ya go tlhoka mašheleng e bea baswa maemong a mohutama re lebeletše maemo a gago wena ka baka la gore o feleditše o nyaka go ipona o na le mašheleng o feleditše ke reng ntumelele ke re o feleditše o senya o utswa o le feleditše le bolaya bjalo le bjalo a re dumo gore baswa ba nagana gore mohlomong go bolaya e batla ba dira tšhelete ba tshwana le wena ba ya kgolegong ba boe a re dinyakelo tša mohutong e fela go tlhoka mašheleng le kgatelelo go tlhoka mašheleng o nagana gore e ba dirang megopolong go le botša nnete kore ke kgodie tswang lerotseng ge ke nyaka go lebantšha maswi le kgamelo go thoka tšhelete kudu bjale ka monna le baswa ka kakaretšo go toga e sethogo ke tseba gabotse a ke re ba re
ge o ka re o e monna goba o e moswa ka ge e le gore baswa ba matšiana nnete ke gore ebile ba rata dilo re lo tsena go yona ke lebeletse gore go thoka tšhelete bjale ka monna go boima kudu-kudu ka gore go ne batho ba e le gore ba dependa go wena nna a ke nyake go tšea bana begešo bjale ke ba tswa sethabelo ka yona nako e ke be ke swarwa ke be ke le a bread winner ke thokometse bana ba gešo ka moka ga bona ba 6 e le gore sese ke ene o mogolo go be go sena wa bereka batswadi ba ba seo mara seo a ke nyake go se šomiša bjale ka justification ya crime seo a se nnete gore motho a nama a tšee bosenyi bjale ka tsela ye kaone ya gore a itirele dilo go be go boima ene ke nyaka gore batho ba tsebe gore go thoka tšhelete gona go bothoko mara go utswa goba go bolaya goba go dia dilo tša go tšwa tseleng goba dilo tše e le gore a di a lokela go diwa a se tsela ya tharollo ya mathata ka gare go seemo sa bophelo se re phelang ka gare go sona ka gore nnete ke gore ge o tšeela motho dilo tše e beng tša gage a se tsela ya maleba ya tharollo ya mathata a o ka bawe ka gare ga gona Matase Johannes Ramakgwakgwa re phela re kwa ba re kamo go bona ka mo ba gishaneng ka mo kgorong ya tshekollo ya bagolego ba ra se ga bo motho ka kwa kgolegong le gona ile gona ba sa o sutshutse bore ba go latlhela kae ba ra se ga bo motho nko re botse gore wena o phetse bjang ka gona le ba bang ba re yo mphushia o mpono mpolae nka sae le nna ke rialo ke re nthushia o mpono mpolae ke ta leka ka tšothe tše ke beng le tšona ke ta leka ka tšothe ntlo ya mathomo ye nna ile ya sustain go go tseba modimo ke ile ka ipona le motho a ke ipetha dikgara go tseba Jesu ile ya ba ntlo engwe ye kaone ye le gore e nsafile bophelong bjaka ka tšea Jesu bjale ka mophološi ka kgona go ba kgakala le lelo tša di-gangster ka kgona go ba kgakala ka gore le bosenyi bo gona ka gare ga kgolego letsogo le tseneng le kobong le tšea karolo kudu-kudu gore la go tšweletša gore bosenyi le bona bo tšwele pele bo e ba gona le ka gare ga kgolego bosenyi bo gona go gare bo tšwela pele bo e ba gona mara nna bjale ka motho ke ile ka ipetha dikgara ka re wa mpona ge e nna mo no more enough is enough and as a person if you cannot reclaim a stand for you to can stand you will never stand at all se ke phela ke se bolela le go bana ba gešo le ba ke phelang le bona le ba ke felang ke bolela le bona in terms of motivation gore ge wena o sa tsebe go ikemela o lokwa ka batho ba ta go iša mo wena o sa nyakeng gowe ka gore nnete ka gare ga kgolego go boima go bothoko o išiwa mo o sa nyakeng ene go o fita o laola ke batho ba o sa swanela gore ba go laola more ba go laola ka gore bona ba ta ba apere uniform e brown wena o apere e orange kudu bona ba ba go apara e orange ba ba brown ebile o ka re ba kaone ba mošomong wa bona e ka ba ngwana e ka ba mosadi e ka ba eng e fela mošomong ba le ba tše di-orange ka re go na le batho bantši ba re šiteng re boletse le bona ba raka kwa le go na le bomma le bopapa go na le digongwana tše e leng gore o feleletša wetse o ile ka kwale o sentše go fetša o senya le go feta ka baka la gore ba ka gare ga setlhopha se e leng gore le bitsena ka mabitso ka no ba wa tseba maina ka kwa a sanka wa ikhwetša le ka gare ga maemo a bjalo gore o kgweletše batho ba e leng gore ba go šireletša le wena o se ka tle wa tlaišaga o le ka kwa ke ile ka di go kgetha Jesu gore be ena nkemela ka gore go emela ke batho ke dio bona ra tše di ka sentšwele mogola ka gore batho ba tadi go dia style ba bo iša le sufing ba tšwela pele ba go lokela ka gare ga mathata nna ke ile ka di bona ra ye ya batho yona ya di-gangster a ke tše nka se kgethe go ba Mageba nka se kgethe go ba Lova nka se kgethe go ba Nyongoloza nka se kgethe go ba Mfethu ba re correct nangompela ndoda ya a karatša ke dinyake bokaone ke re Jesus is Lord o tla kwa kara mo nneteng ga gona nnete ya selo ba tadi go dia stela go dumela la gona nnete wa tseba Johannes re a tseba gore ge le le ka kwa kgolegong kudu go na le batho bao ba senyeditšeng o tseba gabotse gore ba sa le gona ba sa phela ba ba kweleng botlhoko wa tseba gore o tla hwetša parola go ba tla fetša sekwebo sa gago tla se fetša wa boela morago go ba le nako e leng gore go ba le manane ka kwa kgolegong a gore wena e re ke fe motlhala ka wena o ipolele ge e le gore o senyeditše mankoko goba motho o reng ba re o mmolaile ba gabo o kopane le bona o ba kgopele tshwarelo ba bang ba re bo Johannes ba no kgopela tshwarelo gore motho a tswele ka montle a se no tswela ka montle ebile awa a o ka re le go tseba go tsebe o ile wa sepela magato a mohuto le wena ke a sepetse go na le di-program tše re di sepelang mara nna lucky enough victim e be the deceased person ke ile ka kopana le mosadi wa gage before ntlo e ile ya ntšwela mogola kudu le go fiwa sentence gaka e be e batho ba ba šweu ka mmala le ge e le gore a kana kgethologanyo a semorafe le ge go e bjale ntlo nngwe ile ya nthuša gore leleme le la se-Afrikaans lona ke gotše
my late father e be motho a ba rata Afrikaans kudu ke ile ka bona gore le yona e ka re batho ba le ba bolela Afrikaans ke be ke kgona go e bolela e ile ya ntšwela mogola. So you want to say you can save it Afrikaans broad? 100% please. Ai ka o tshepa ke ne dirile gore bana re aowa o kgona go bolela leme la ga borena re mo inele dietla metsing. mme wona re gona re kan fiwe 2000 here and dan jy sal vir jouself oppas hoe vas word sterk die Here sal vir jou oppas dan ek het gesien oor myself ook ek moet net hoe vas by die Here dan gona ka mogomong o ke dumela re maleng o tswela pele o itshwareletse ka go yo go dimodimo a se mang le mang o ka reng o mmalaetse motho a ba fetsa go fa le dikiti tse pedi gore tswela pele o iphidishe ka tsona ya ntwela nna personally bjale ka motho mme ola ke ile ka re ge ke bolela le yena ke mothalosetša maemo le ka mokgwa o tiragalo e bileng ka gona a lemoga gore mo gongwe ntho e nngwe e ka no ba e sa ba gabotse le ge e le gore a ke epethe dikgara ka sengwe mara mafelelo ke ile ka e kamogela ka re ge ke tsena ka re ga kgolego ka bona gore bjale gona ke nnete ke ka re ga nto le sufi ka gore ke be ke šetse ke feditše mengwaga e meraro ke le awaiting trial seo le sona se be se šetse se mpreparile for the inside life ya prison ba di gore ge ba mpha sentence gona ka tseba reše kore dikobo tšela tšaka ke be ke di rata ke sa go di apara gore a re bjalo ko o lebana le tše di jelo ka no kgotelela ka itšea ka moya o mobotse ka nnete ka di kgotelela ka išwa mo ke be ke sa nyake gowe ka ipona ke tshetše di-province ke be ke sa swanela ka ke pona ke bo pleke bare bo brets e le go tletla le dikgolego tše ka go fapafapana ge ke thetha le dikgolego ka go fapafapana go gongwe a o ikiše o išiwa o dutše ba re a re ramagwago ba ka se beng sa gago ke ntho e ke ratang gore le baswa mmotha ba ke tiele di-choice tše e le gore e motho o kgona gore a tsebe gore this one ke e chusa so gore e feleletse e ba so like go kgetha go wa sekolong di o rwala beka ya go wa tšea dibuka o wa sekolong bjale ka metsotswane e masome mararo 30 seconds e fa baswa molaetša ke mma ke motswadi ke bolela le ngwana wa ka wa legarebe ba masogana o ka ra gone ba papa ba e leng gore ba bolela le bona a ke tsore ke ka baka la gore le a ba tšhabela bana ba go ba bjang bolela le bana ba masogana le bo papa ba e leng gore ba tlhokomele bana ba bona ba tlo feletša ba le ka gare ga maemong a e leng gore o fetile mo gona ka 30 seconds ra dinko bo baswa ka moka ka kakaretšo kudu batswadi ba baswa ba gane bjale matšatši a re phelang mo gona seemo sa moruo se boima bophelo bo boima dilo di a tura mara seo a se legapeletše gore le tšwele pele le dielelo tša maemo a fase motho ko go e tshwarelela ka thuto go o tshwere thuto o tlo phela o tseba gore thuto ke kotse wa ba monna maikarabelo wa ikemela wa kgona go thokomela lapa la gago wa le godiša mara o ka se le godiše o sa tsebe go ikemela bjale ka motho ene elang thoko spirituality bjale ka batho a kere yang kereke efe mara emelelang baswa le dikolong ge go ine dikarolo tše le swanelwang ke go di tšea tša bophelo bjo bokaone emelelang ba re tala ya mathomo e thoma ka lepaeng tsogang baswa le emeng ka maoto le ikemele okay ai ke go lebogile Johnny Seramagwagwa kore ke a go leboga ke dumela gore se o se boletseng baswa ba bantši masogana bantši bo papa ba bantši ba tla ithuta go tswa go wena bosenyi ga bolefe o felletša o le se e leng gore bo sa nyake go ba sona mo bophelong ke leboga go kgonne go emelela go tlo bolela le batheletše batho ba LFM go e ba le nna